Siti Nurani rawatan samagi rawatan samrundu alia bin samarakum kosan ulia sa wadam pamana di kumaswatin di ko kepo pamagulo na anako solo ko di bangan sa di na makabagi kanu pamana mapana makapangin syukur kanu kuno taala tada kuna dak kalam bisa tila na budak pawiyan na sepupu sutu kentan warabul alamin na kati presisa Siti Nurso request ka sa pamakinig ka sa wassalam. Ronde nang puna detadi
dengke saya diren asau kurit tangga kurang napensi seisin rawatan sama ngarawatan seim londo kakagi yamaga adil sili yamin seim kabedana begitu okai wi amarege na indulu nasoni taru yo dise terikudintang iya dan kau rangi pekerja mahai jadi unesi teaino rasa mawatan ninggu natang nakateliku dan taninya nak kaya no
wengaso aedungan asaraya pibitakana dilo malay nasay kalau malana sa tadi managokayse anse name ko di kapikir kamay na yan inasun orang buyau ngakapas seni ini ayana di dilabuku tangkang lakainu konase tinur sagina ne ilang mani bulog kade kamu kairam nunan nade kamu barang kono saka pak inante yurina karena dina waperisi stay tidur di rawat sama di ngarawat nesemu serang teayana nadi saratanakan dina kaseratan kai dotai no mau de dirim bena sai no kore una sado pamayo bekarina